Union Home Minister Unaruraba matungda Hanagi Chief Minister N Biren amasung MP Leishemba Sanazauba ngasi numitungba matungda Delhi dagi Imphal da thunglakre. Athuba matamda popular government ama thamdanaba thuna khanaragani haina Union Home Minister Amit Shah na thazaba pirakle haina Hanagi Chief Minister N Biren haikre. Amasung curfew komthok lingai manungda miyamna Imphal gi maru oiba kaithel singdagi pot sei leinakre. Kurumzari ISTV News taram noksari hauze mapung oiba paw pizari Manipur gi apunba gi saktam kaidaunungda kaihaloi athuba matamda lamdam sida popular government ama thamnanaba center lainga ki maikai dagi su kanna khanaragani haina Union Home Minister Amit Shah na thazaba pirakle haina Hanagi Chief Minister N Biren na haikre. Union Home Minister Amit Shah na kaurupadagi nahan Delhi gi damakta Imphal thadokhibaga loinana nahan numidang amadi ngarang tangkak anirak thokna Union Home Minister Amit Shah ga unaruraba Hanagi Chief Minister N Biren amadi Rajya Sabha gi MP Ningthau Leishemba Sanazauba ngasi numidungba matungda Imphal da thunglabada wafam asi N Biren na phongdokhibani. Imphal gi International Airport ta paumi sing na hangba wahangi paukum piraduna N Biren makha taraduna hauzik Manipur da thukliba issue sing asi Union Home Minister na lumna lawi nahan hek yobaga MP Ningthau Leishemba Sanazauba yauna numidang pung 13 dagi nongyai matung pung 12 makhai fawba unaduna wari sanakhi madugi matung ngarang nungthilsu amuk hanna unaduna wari sanakhi Wari sanabadu da Rambai Tengol gi kanan fakhi baga mari leinana kokhiba ban miyam gi khongjang hauzik IDP singna masa masa gi mayum da hanjin ba yadana leiriba National Highway singda sathok chasin yadriba singamadi community singi marakta sathok chasin toba yahanana ba yauna wafam kaya su paudam ki Union Home Minister na su point sing masa khai na taki Union Home Minister gi maikei dagi su Manipur da ingtapa thamnana ba miyam da appeal tawkhibaga loinana Manipur gi su sing waroishin ama purakna ba thaurang paikhat ba hore miyamna democratic oiba mawong da khongjang sangshin biu Manipur gi apun bagi saktam da karigumba amata sokhaloi atuba matam da Manipur da popular government thamnana ba thuna khanaragani haiba wafam sing phongduraki N Biren makhata na Central Lenga ki maikai dagi lamdam sida niyom kaina Bangladesh amadi Myanmar dagi sangshilakba mitop sing khangdoknana ba numit 30 gi matam pirakhiba adu matam khara sangdokpinaba haijakhibaga loinana cherolamasu pisilamki hairi Union Home Minister gi maikai dagi su lamdam sida thokliba kanglup ki irang asi waroishin ama purakna ba tongan ba community singi miyoi sing kauduna wari sanari haiba wafam su hongdokhe Maramaduna lamdam sida mahoksagi punsida hanjilakna ba honaminasi miyam CSO sing amadi MLA sing nasu tangdu leitaba purakna ba honabada punna thodang lawminasi haiki yam burning oriba sidaida ban tauriba dagi IDP singi hoji phawbada settle tauriba highway hangriba movement the free oidriba khotriba mayam se loine price chabuga mayam serious oina one by one community atopa community sing su kau na wari kanna saba gi process tawraga lebirammi hujik su makha chatha hori ado aina koina han salamdai da haiba dumaina pegi issue je khara tricky oi crucial in a sense community rom da puthokramina ngang ba sakpada kaido bada mi gi thamoi na da ba sok mayam leiba du na ina koina na do hujik su oni Union Home Minister na appeal tawraisi shanti adu ga tawba ba Manipur gi sok tanaba makhala mata da Manipur gi punma satam sok tanaba leiriba indigenous population sing leminaiba jati puna maksig amata sok tanaba gi lambi do fazana tawrakane aduna yaringe santi maintain tawnaba haidana appeal tawrai leiriba civil society mayam puna adagi honorable elected members sing adagi imai ben sangstan naharol puna leader turga koi khanarga once for all Manipur gi solution dama ta hongnabi khongjang du tamna hore aduna madudai da praja mayamna yam santi leina violent yaudana yam democratic oiba mawonga sangjan minasi Rambai Tengol gi maru oiba Tengoloi asem kanan fakibagi mayokta etina kokhiba numit 10 gi ban ngarang handokraba matungda lenga ki maikai dagi thamkiba curfew ngasigi oina ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 fawba komthokhi curfew komthoklingai manungda miyamna Imphal gi maru oiba kaithel amadi mana masing yuanba mafam singda potsai leiba thoknarakpaga loinana lambi da mi satpagi sang wangki
एटी की बन हंदोकपा अमदी लेंगाकना कर्फ्यू कोमथोकलबसु लेंगाकी माइकैदगी मोबाइल डेटा अमदी ब्रॉडबैंड लाइन सिंग नुमित मंगानी की अथिंग थमखिबा अदुदी हंदोक्तबना मरम ओइरगा बिजनेस बैंकिंग एजुकेशन के मरी लेनब थबकसिंग इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च याउना हिरम कयादा चाउना खुदोंचादबा अदुमक मायोकनरी मणिपुर इरांग अमा थोकपगा थिंगदब यादबगी थिंगब ओरबसु इंटरनेट हेक्ता थिंजिनबा असना खुदोंचादब कया थोकली हाइना मियोय कयाना फोंदोकनरकली हिरमसदा पाउदमा लोबिसे अइन हौजिक लेजरिबा मफम असे इम्फाल के बीटी रोड लेबा फुट ब्रिज मथक्तनी हौजिक की मतमदा अखोई मालेम की ओइना चाखोटपगी लमजेलदा इंटरनेट हाइबसी यामना मरु ओइबा अदुगुम्बा अमनी असुग यामना अखोई चाखोट लमजेलदा मरु अरबा इंटरनेट असी अखोई मणिपुर ददी इरांग अमा हेक थोपगा इंटरनेट असी हेक्ता थिंजनबा सांगना थिंजनदुना थंबा असिना करम मओंगदा मियोय क्यादा खुदोंचादबा थोगहली नत्रगा नमासिना करी करीदा कानबा पीरिबनो हाइबसी हौजिकती मियाम के अचबा वहंग अमा ओइरे असिगुम्बा इंटरनेट थिंजनबा असिगा मरी लेना मियाम थमनिबा असिगुम्बा वहंग असिगा मरी लेना ngasi ISTV न्यूज की कांबुदा तोंगान द मियो सिंगना मखोय मखोय की ओइबा वाफम सिंग थमलंगरबी लेबाक के उम्मा थोदोक अमा हेक थोकपदा गवर्नमेंट ना यामना टाइटल लेदो मोंगदा सोशल मीडिया दा कैदा ई पाउ खुदोक फंगनौरिबा अदगा बैंक की ओरो एनी लाइन दा तौरीब थबक से प्राति फंगोइनबा कोई प्रजा सिंगदा यामना अवाबा से थिंग पीबा इंटरनेट थिंगबगी खुंजंग अमा हेक चंगेलकपजे मसी कोई प्रजा मोइना यामना नोंगाइतबा फाउई मरमदना कोई इंटरनेट से अथुबदा हांगतोकपिरक्तुना कोई प्रजा सिंगदा थिंगनरिबा अवाबा से कोन बिवा इदना प्रजा मोइना अपील तौजै तसेंना अखोइगी लेबाकी इरांगजिना ओइरगा इंटरनेट थिंगबगी थबक हेता तौबजे सि याम थिना खुदोंचादे आंगांग नुबी हौजि समर ब्रेक मनुंगजे अखोइगी प्रोजेक्ट वर्क मयाम अमा तौगदबजिजु खंदना लेरे याम थिना नुंगाइतबदो ओइरे अदुना लेंगांगना जु मतमतंगी प्रॉब्लम थलोप मतंदा इंटरनेट सिदि थिंगबिदबना फैयना इ हाइजेगे इंटरनेट बन तौजे अखोइदे याम थिना मरोइबा के जेंगाजु याम थिन नुंगाइदबम फावे दुना खितंग थुना हांतोनबा निंसिजरी अखोइना इंटरनेट हांगबदी पामे अखोइना वाईफाई सु लेबनिने अदुसु कनेक्शन फंगद्रे देगी अखोइना इदांग अमा थिरु फंगद्रे नेट द सर्च तौबदसु अनोबा इदांग मयाम लेरी अदुगी प्रॉब्लम अमासु याम चाउना मायोगनरी अखोइनासु मरुओइना सि हाइनिंग नेट खरा कोमथोकपदि फेये कोई लेंगांगना हता प्रॉब्लम में थोलपगे हता इंटरनेट थिंगबजे मसी यारिंफै तौबिना पे मसी इंटरनेट सिना नोंगदा अखोगी सेंटों की फिल्म इंटरनेट की मतेंग ने होजे अखोगी पैसा तालिबा गुसन की लाइन दो और बिजनेस लाइन दो इंटरनेट यावदि बिजनेस सेमते यादे अदुन यारिंफै इंटरनेट से थिंगबिदनमा हाइना लेंगा की साइड हाइजरी इंटरनेट बंद करने से सेल में बहुत दिक्कत हो रही है। दोबारा सरकार को जल्दी चालू करना चाहिए और कस्टमर भी नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, सेल भी नहीं हो रहा है, सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। थिंगबसी कछु नुवाइबा लेते अखोइगी फोन कैका अमा अखोइ करवा तौबो खोदसु याम सोय अदुई मथक्ता खुदोंचादब मयामजु थोले जीपे हारो होजिक तौबा यादे याम नुवाइते इंटरनेट थिंगबसिना कानाबा अमता लेते हाइदा इंटरनेट थिंगबजे तसेंगना होजिक मतम सोशल मीडिया की जुग अमा ओइग्रमनिना याम थिना अमांगना ओइब्राना खले वखंदा ओ इरांजिगी लाक्सनबागी होनबदुदी पॉलिसी लेरंबा याय दुबो होजिगी छात्र जिंगसिददी इंटरनेट की दरकार जिया तुकी मति ओइरे हाइतारे अदुना नोमगी लारिक पाबदे इंटरनेट से चंगदब सुंगाम याद्रे इंटरनेट थिंगबजे मंगजबनादी हेलेना इगी मोतले होजिक मतम जीपे गाक्तनी ऑनलाइन पेमेंट गाक्त तौनामनेना कवर तौर लेबा खोददी याम सोकपा दसु ओइबा तुबु मतम दसि हांगदोहनिंग मतुंग तारपदे इंटरनेट थिंगबसु थिंगबिदनबा मरी लेनबा नेट जो बंद है ना बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को दुकानदारी करने में सामान नहीं बिक रहा है, नेट में आता है नहीं, पैसा जीपे में डालता नहीं कोई है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नेट खुल जाता तो अच्छा होता। मियोय क्याना ISTV न्यूज द फोंदोरखिबो वफमसिंग असिना इंटरनेट तोइना कुइना थिंगना थंबा असिना मियोय क्यादा खुदोंचादबा थोन मत नतना मियोय क्याना तौरिबा थबक थरम खुदिमक्ता मसिना साउना खुदोंचादबा मायोकनहली हाइबा वाफम असिनी असिगुम्बा इंटरनेट तोइना थिंगबा असिना मियामना थिंगलिबा खुदोंचादबसिंग असि कोकनबगी दमक्ता तोइना इंटरनेट थिंगबगी हाइनबा जि थादोपगा लोइनना हौजिक थिंगदुना लेरिबा इंटरनेट असि खुदक्ता हांगतोगा मियामना थिंगलिबा खुदोंचादबा असि कोखलगा हानगुमना मियामना मखोइगी मथौदा हानगुमा थबक तौबा अदुगी अपाम्बा अदुनी हजिक फोंदोरिबा वाफमसिंग असि ISTV पाउगी दमक्ता कैमरामैन NG संजोगरन पादमजरिबा वाहिमम कुमार जेट ISTV न्यूज इम्फाल।
India की डेमोक्रेसी बु म्यांमार की मिलिटरी लेंगाक तगी हेना साथीबो ओइन उहलिबा लेंगाक हैतबा गवर्नर हनबीक्रो हाइना ख्वाइरंबनी मार्केटल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर पीस की कन्वेनर एल मेमन फोंदोक्रे ख्वाइरंबनी मार्केटल दा पौमी संग उनबदा एल मेमन मखाता किबदा सिरुई फेस्टिवल हौदोपु नुमिता मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस तगी मणिपुर हाइब वाही मुथलु हाइना आर्मी ना हाइबगी मायुक्ता गवर्नर न करिगुंबा वाही अमता हाइब ngamdaba हाइबसी लेंगाक हाइबगी खुदम नती हाइरी मणिपुर थाबा यारोय हाइदुना मणिपुर मुथननब होनबा गवर्नर गिसु खुद यावरबरा हाइबसी सिंगननिंगाई ओइरे कैथेल नुपी सिंगी माइकेदगी सुरी फेस्टिवल हौदोपगी थोरम यावब सतखिबा गवर्नर करंबा स्टेट की गवर्नर ओइना सतखिबनो हाइबदु मियामदा खंगहलु हाइखिबा ngasi फावबदा फोंदोरक्त्रि वाथोग अदुगी वारोइशन पुरप ngamdabadagi अरामबाई टेंगोल की फाइटिंग चीफ असेम कानन फारगा इरांग सागतुना इशू नाथैननब थोंग यानिंगदे अरामबाई टेंगोल की थोमी अमतदा कनागुंबा अमतना केस पानबा यारोय हाइना मखा ताखी नोंवैसिंगो लोइना पिखलओ कनागुंबा XYZ अमतदा करिगुंबा अमतदा खुद थारोय करिगुंबा एक अमता पालोय सेंगना नोय खुलाइदु थागलओ मदुगी दायित्व से खोइना लौनी हाइदना हाइबीबदगी ममा ओबी खोइ मयामना चलगा मणिपुर राइफल मनुंग दै खोइना थिंदोरेबा अदुगी मतुंगदा कुकी सिंगिदी हौजी हौजी हालेरा अमदा केक अमदा काक तौबसिददी करिगुंबा अमता हाइदना साइलेंट दा लैरेबा अदोरगदी करंबा पीआर चलाइरिबनो पाना प्रेसिडेंट रुलनी हाइना चलाइरिसे मणिपुर थाबगी नेम प्लेट मोइना मुथतनबा होटनारुबदुगी रिएक्शन दु लादी कोर्ट नुंग तौरगदी मोइ सोइराद्रा अरानबा तारद्रा हाइबगी वाखलोल अमदा मधु काउगिनबा नाथैगिनबगिदमक्ता चम चमना लैजरबा चासिंदो करिगिदमक्ता फारिबनोबा अदुना अथुबा मतमदा कंडीशन अमता यावदना थादोरकदबनी मधुदा मोइना थादोक्तदना अमनी तौरदी मणिपुरदा लैरिबा नुपी अंगांग इमा इबे लैकोय लोइनमक फाबिरो आइरकपचे सोइदना लाने हबा इंडिया गवर्नमेंटना तसेंगना मदो पुन्ना तिन्नो थरगा वाखन खलगा गवर्नर मासु मियांगी ओइबा साफनबा लेबाकसे काइदनबा सिनबदा अचौबा थौदांग लौबियो अदुगा हैत्रगदी याम थुना गवर्नर नने नंगी नरमदमदा हनको को कन्वेनर वाई इबे आइमना लाइनिंग लाइसोल की थबक तौदुना लेजरंबा अरामबाई टेंगोलना लिसिंगनी कुलुमदोगी मे अहुमदा मैतेदा खंगहौदना लांदारखिब कुकी सिंग मायोक नरमद्रबदी इंडिया मदी कुकी सिंगना लमदम असदगी मितै मुथननब थमखिब पांदम माई पाकलमगनी मिसम गाग्लिबा एटी की थौमी अमत फाब यारोय फाजनखिबा थौमी कंडीशन यावदना थादोरकदबनी हाइखि अरामबाई से करी ओइना थोलखिगेबा अरामबाई ना नतो इमा लेबाक से कन्नबैदमक्ता मोइना थोलखिबा नतराबा ngasiदी कुकीगी एटे इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी पुनमक अरामबाई इसा सिंगजना कनखिबा नतराबा अदुगा अरामबाई की लैरिबा मियोय कयादा सीबीआई ना एनआईए ना एक पालिबा खुदिमक्से मणिपुर गवर्नमेंट ना पुनमक अयाब पीरगा पाली नतराबा इंडिया गवर्नमेंट हेता पालकबा एक लाबा इंडिया गवर्नमेंट ने सिलकबा पॉलिसी कुकीगा मानरगा तोरकबा पुनमक्से कैदौगजगसे अखोय बाजार अखोय सेक्शन खुदिमना खमिनबा मतम मोइरे कुकीदा मोरेदा तौखिबदुगी ngasi अखोय की काननदा लाइबसे इंडिया की पॉलिसी प्रोग्राम से अखोय द लैरिबा एमएलए यांखै हुंफु अमा सिखरसु मोय कैदौ लेगेबा अखोय की एमएलए मंत्री सिंगसिना फम गोलंग पाइरगा नुंगाइरगा निकबगी महौता फम से थादोकबिरो असेंबली डिसॉल्व तौबिरो अदुगा अनौबा पार्टी ओइगेरा अमा ओइगेरा ममा लेबाबु नुंसीबा अनौबा गवर्नमेंट सेंबिरो अदुगा अनौबा मणिपुर मयोल अमा सोहलसी अमदी इसा खुदिमक्से लोइना बहुकी मा लेबा कनबम थोए मणिपुर हौजक थोक्लिबा वाथोक लांथोक कया सिना यामना फिबम सादबा अमा मायोकनगदोरी लेप्तना थोक्लिबा थौदोक कया सिना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा असोबा सिंगनबा अमा ओइरी हाइना CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की फॉर्मर सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार ना पौमी सिंग उनबद फोंदोखरे महांगना मखाताना मखल कयागी अवाब सिंगना मियाम असुकी मतिक अवाब मायोकनरे पुनमगसी मतौ करमना थेंगनगदोरिबनो हाइबसी अरुबो ओइरे लेंगाक पाइरिबसिंगना लेंगाक पहैतबदगी थौदोक कया थोक्लिबनी मियामगिदमक्ता दायित्व लौब ngamdraba BJP लेंगाक की महुत्ता मियामगी खनबा मिहुत खनबा मथौ तारे अथुबदा नेशनल हाईवे सिंगदा फ्रीदा चथननब थबक पाइखटकदबनी सेंटरना मणिपुर की वाथोक असगी पॉलिटिकल की वारोइशन पुरकनब होनबदा अचौब थौदांग लौगदबनी हाइना फोंदोखि महांग मखा ताना लिसिंगनी कुलुमदोय की मे अहुमद थोकिबा थौदोक अमसुंग हंदक इसिंग इसाउन सोखलबा इमुंग सिंगदा अखनना इकोनॉमिक पैकेज पीगदबनी हाइना फोंदोकपगा लोइनना इंटरनेट थिंगलिबसिसु खुदकता हांगदोकदबनी हाइखि
दिल्ली जो सुम हंजन हंजन होम मिनिस्टर कौरपई वानों बचतपा अमर कौरपई वानों बचतपा सुंबा बस्ता क्या सिंह अदो कोई थाजते मियां की दबक सब चाने दायित्व लो बंगमद्रब अदुबा बीजेपी लेगा से मसी अमुक हलपई करी कानेगनी अखोई अपुनबगी सक्तम द अचोब चैलेंज अब लाइबा वफम मयाम सिंह से मसी खुदकता यामनी थीना पॉलिटिकल डायलॉग तोंदर कांदा पॉलिटिकल सोल्यूशन मा पोरंग भोट बदा मधु सेंटर न अचोब डायलॉग दब नमित मंगानी तरानी बरुंग द सोल्यूशन मा इराय लाइन पोरप याब मसी भाव प्राइम मिनिस्टर मणिपुर खुंगुन तारदे मसीदी रिलीफ कैंप ले मियाम मयुम जाखरब मियाम मांग ताखरब कया मोहि दबुत करी भाव तौद्री मसी खुदक त पाकन नबियु नमित खरनी ममांग द मणिपुर चौर विसिंगी साव थोक्तन मियाम न अवाब कया बायोक नगरी से मसदेदा अतै स्टेट सिंग कुदबर केरला ददी लुपा करोड़ सतरुक पीबा होग्रे अहान बोयना अदो अखोई मणिपुर द गसीदी अखोई युम तेखरिबा मांगरिबा ताखरिबा कया सिंगसे मसी दबक यामद्रबद करोड़ निसिंग बदगी तादना अदुब पैकेज अब सेम कांदा अखोई मियाम की अवाब से हदक की ख्वाइदगी चावबा इसी सौक से मियाम की अवाब कोक थबक सी केंद्र सरकार खुदक पाइखलो है पौमिसिंग उनाबादुदा सरुक याखिबा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के असिस्टेंट सेक्रेटरी एन सिंगजतना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थादोपियु पुन्ना थेंगनारब मतमदता मणिपुर की अपुनब सक्तम कनब ngamgadabani हाइकी हौजिक अखोइनि येंबा यारिबदि मियोट मिनै नंगलिबा अमसुंग मियोट पेकी खुपु ओरिबा अनि खक्तम खाइतुक पिरगा मियोट मिनै नंगलिबा मियाम पुनब कुसल लेरगा थेंगनाबा याबा दरकार लेबसिंगदो अखोइ थेंगनरे कांजिदैदा मणिपुर की हुजिक ओरिबा समस्यासिंग से पांथोकपा मतमदा सोयदन माइ पाकनी अदुना ओल्दी नैरिबा मणिपुर प्रजा खुदिंगमक जात धर्म खाइदना पुन्ना थेंगनमिनर कांजिदैदा मणिपुर की सकम काइदना होनमिनसी हाइबो पोचिमा मणिपुर प्रजा खुदिंगमक तापन तौजे ngarang numidang kadangban amadi kautruk apunba maira paibina sinduna mairagi khongsada masatkhre kadangban community hall da ngarang satkiba khongsada du kadangban lairen sajik phumlo mayang langjing akham amadi ngarian bam phauraga iroishemba phawba satki iroishemba da security force singna khongsada du thingbaga loinana tear gas na singba kaptuna khongsada du makhata na sathankide खोंसदा दुदा कुलंगापसिंग फाबा यारोय अथुबदा लेंगाक सेमगदबनी अरामबाई टेंगोल की फाजन खिबा टेंगोलोय सिंग खुदकता थादोकदबनी हाइबना चिंब खोलाव कयासु लावखि यारीपोकता लेबा नोंगपोक निंगथौ यूथ एसोसिएशन अमदी नोंगपोक निंगथौ मैरा पाइबी लमजिंग लुपना सिंदुना अरामबाई टेंगोल की असम कानन फाखिबगी मायोक्ता यारीपोक टॉप सिंथाद लेबा लंपाक्ता वाकट मिफम फमख्रे वाकट मिफम अदुदा मियामगी लंथुम अमदी पुंसी कल्लु कुलंगाकपा फाबा यारोय अरामबाई आर्मी सिप थादुरकदबनी हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजनखी सरुक याखिबी मैरा पाइबी सेक्रेटरी माइबम सुरबलाना लमदम असिबु ngak senbada asobo thogdang loriba अरामबाई की चीफ कानन की करी मरालनो अरामबाई सिंह फाबगी महुता ममा ओइबी सिंह हाना फागदबनी हाइखिबगा लोइनना काननबु अथुबा मतमदा कंडीशन अमत यावदना थादुरकदबनी हाइखि मणिपुर इमा लेबाक सिबु काइदनबना अरामबाईना सोकवाना खोदरगा मरम सोलाई लेतना कानन करिगी फाबिरिनो काननबु अथुबा मतमदा मागी कंडीशन अमत यावदना थादोकबिरगदबनी मोय फागदबरगदी अरामबाई फागदबरगदी इमा मयाम लोइना फाबियो मोयगी दमक्ता अखोय लेइरे अखोय ओइना सिगनी मोयगी दमक्ता मोय अमत्ता फाबा यार अरामबाई टेंगोलना डेमोक्रेटिक ओइबा मवोंगदा मखाताना सेम कानन थादोक्तरिबा फावबा मखल मखा कयागी खोंजंग सिंग संगसिन खिगनी हाइखिबगी मनुंगचना ऑल उसिवा हयल अपुनबा मैरा पाइबिगी मैरा पाइबि सिंगना मदी अरामबाई टेंगोल यूनिट 25 की टेंगोलोय सिंगा पुन्ना उसिवा अवांग लेरक मसिंदा वाकत मिफम फमख्रे लेबागमदी फुरुपु कनगनी हाइदुना थुरकलिबा अरामबाई टेंगोल की इसासिंग फाबा पुनबा यारोय असेम कानन कंडीशन अमत यावदना थादोकदबनी करिगुंबा थादोक्तरबदी ममा ओइबि सिंग फाबिरो हाइदुना उचिवा हयल अपुनबा मैरा पाइबिगी सलाम उंगबी लिकलाइना फोंदोरखि अरामबाई टेंगोल की फाबिगिबा अखोयगी असेम काननबो कंडीशन अमत यावदना मा थादोकपियु मा गाइगुमा थादोकदा तारगदी ममा अखोय लरिबा मयाम सिजा अखोय लोइना फाबियु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हौजे हौजिकी ओइना कोविड नाबा मियोय अमद लेत्री डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस की टीम ना मिकुप नाहुम सिंह सेनदुना लेबगा लोइना मियामनसु पाखतपिदनबा
पुकनिंग फाथना लेबिनबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मियामदा डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर एस डेनीना अपील तौरक्ली ngasi mini secretariat complex ki a block to liba district surveillance office to paumising unabada DSO Dr. S Denina haukiba jun mapanda Bistupur district ki ngai kong khulendagi hojikna Imphal West ki ghari gi hostel mad leiduna MU da mahitam libi nupi masa mana covid test torambagi record jun mapanda fangduna covid positive oire haiduna हाइकिब वाफम असे असुंबनी अदुबु हौजे हौजिकमक मयुमदा लेतबा मदी माकी मयुमदा सुसत्तुना येंगशिनबगा लोइनना माकी इमुंग मनुंगसु कोविड गाइडलाइन मतुंगिना नुमित तरेटनी सेक्शनना होम आइसोलेशन तौदुना लेननबा पौताक पिरमले हाइरी नुपी मसादु हौजे हौजिक हैदराबाद लेरी मसादा हौजिक अनाबगी सिम्टम अमत उब फंगद्रे मणिपुर मियामना मरुओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मियामना पुनिंग फाथना मदी मिपाइब पोकपीदना लेबिनबा अपील तौरी मरक्ता अनाब सोम मा मसामकसु हुजिक अनाब अमता लेते आदसु मा हुजिक हैदराबाद लेरे अतगी मोगी आगी मी खंगरपदगी काइन तौन मासी 7 days होम आइसोलेशन द हुजिक से लेरी आफ्टर 7 days मासे अमु टेस्ट तौबनी टेस्ट तौरगा मदुदा रिजल्ट से नेगेटिव ओइना तौरगदी मागी फर्दर स्टडीज तो मखा चथनबा हाइबतार तौरगा लई अदुना बिष्णुपुर की ओइनदी मासी अयाम्बा मतंदा बिष्णुपुरददी लेतरे हाइता हाइबतार रेंट अयाम आद लेरी मागा कंटेक्ट मान नाद्रिंगी मतम खरा कंटेक्ट लेरंबा मोगी इमा इचे दिसु अदुगी होजिकसे मोगी अनाब अमता लेते तबुदबु अखोगी साइटगी 7 days मोगी होम आइसोलेशन लेयोगी हाइजरमे एनी अखोइना लेरिबा लेकाइजुदा लेरिबा आसासिंग लेरिसिंग दो अखोइना कंटेक्ट तौरबा मयुंगी इमुंग monitor tau naba haibata any symptom develop tau so inform tau kata ba kari kari to gadagi haibu hajaram aduna mayam bistu pudi onati yamna kesu ipaningai oide basini ina hajaning bari sana konung utra sanglen ining thau sana zawba leishembagi meeting makhada angom ning thau poirei to na lusingduna sana mahi cheng hongbagi thorom pangthokre sana mahi cheng hongbagi thorom asi ngasi dagi chahi cha kaya gi mamangdagi maina wai tangna sam maitai libak asana hek khundarak padagi inga thagi tara mangani panba thanil numitta lisang shina sathaduna lakpa laigi thorom amani sana mahi cheng hongbagi thorom asi mamang chahi kaya dagi mamang chahi singdadi yamna chawba thorom ama oina lisang shina pangthoktuna lakibani adubu handaki chahi asidadi leibaki tangdu leitadaba sina maram oiraga mamingtagi laigi shoidanaba thorom tamak pangthokre thoramatuda angomning tho poirei tona leibaki hojik oiriba tangdu leitadaba sina sanamahi cheng hongbagi thoramasi isam samna yamna piksina pangthokpani haiki thoramasida pukhamba thoksom ibungo hal ya school lakpa laishram raghumani khabam lakpa chongtham dushanta kwai lakpa CS Rajen amadi leibaki famnaiba amaiba amaibi pena amadi leibaki maruiba mioi kaya su sarugya ki handak Imphal turel kaibadagi khurai esigi manung chana leiba hekru makhongda isingna senthakibadagi amangata thukiba yumsing khurai esigi MLA El Susindrona masana lanai pesa puthoktuna yum nipan saba hokiba dugi phibam ngasi MLA Susindrona hakthengna satuna yengshin kre MLA El Susindrona yum nipan asi numit mangani gi manungda saba lusinana bapandam thamlambani adubo thabak shuri basingna thabak shuba tapthabana maram oraga numit kharani changkhigani hairi atuba matamda yum sing asi saba lusinana ba pandam thamli khurai asigi manungda leiba hekru makhongdagi lamlong thongkhong phawbagi Imphal turel gi lonambal thonbagi thabak mak masagi paisa puthoktuna thabak paikhatli makhatana ising isau thoktananaba maki maikeidagi angamba thakta thabak paikhatkani hojik fawbagi oina lenga ki maikeidagi sanpham amata fangdri haiki सिगी थिंगबो मतमदा फगलोंग मौद्रा मने वा यांखे मने सीमेंट बैग मसे लिसिंग मा ओरंगदन खाली खतंग दि पिबिरक पदि लेगी अखोय लमलोंग थोंग तु हाइबा इ केंद्र कायरंग थांगनाबा सिगिजे हाइक्रू होंगजे सिददी थोरोय खाली हुजुजु थबक सुरी अखोय लेबाक थोली सि ममांग दु उबिरिजिनी लेबा कन्न थोलिबरि हुजुजु सि फुट अहुंगी चांगदा अनि देन अहुंगी चांगदा लोय वांखलकदोइन अना हुजिदि बन सिस्टम से मखादा लंबीम लेरनी सिद लंबीम लेरनी अदुइ मथदा फुट मरी मुपाप बन अवाम ममग लेरनी
Lisingani Kunmarigi February Mapanda Manipur State Assembly na Lisingani Nipandagi Kuki Sing Kulai Paibu Singa Thamnaba Su Makata na Sanadana Beloki Buwari Badu Central Lengang na Su Ikai Kumna from Tui Haina Federation of Haumina Hairi India Amadi State Lengak na Myanmar da Makoigi Hak Taliba Kulai Paibu Singa Kari Maramgi Su Torum Libuno Myanmar gi Lal Hoba Singa Sana India gi Matakta Lal Hobanate India di Makoigi Marupni Haina Fongo Kibalai Kre Aduna Makoina Paribu Kulayadu Mapam Asida Lut Tauba Amadi Misam Miam Hatpa Drug Karbar Taubagi Paibani Masida India Lengakna Su Taubuna Makoigi Hingsagi Tabagadu Free Ohanduna Mating Nakoi Napangshili Chahikaya Thingba Mata Yauduna Lengakna Free the Taduktuna Kulai Lainaba Madi Training Pangnabasing Panganbasing Aduna Iram Damasigi Yelhomi Singi Matakta Mihat Mipun Satarakpani Kuding Makshingasi Kupna Khanaraba Matungda Manipur State Assembly na Kuki Kulai Paibasing Aduga Su Matauta Dabana Taunakiba Su Adu Handokadabani Nasinga Simag India Lengaki Makada Myanmari Kuki Kulai Paibasing Sanariba Warrior Sida Manipurgi Weba Wapam Mamata Yopom Tokte Yaushu Yoholoi Dabani Haina Cherol Sina Makata Rakli Azumarks the break Matang Lomino se Bright Career Hostel cum Tutorial Center for Class 11 and 12, Gari Awang Lekay, Imphal. Hostel asida Class 11 amadi 12 mahiroi singi kudong chaba piri. Hostel asi Harvard, Comet, Messi, Extra Age, HRD, Imphal Valley singi akoy with the labor hostel amani. Contact the wheel Bright Career Hostel cum Tutorial Center. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo biri. Novo Camp Health Care gi Original Lipsa 5G na adongi liver busuan badai ngakthol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo Original Lipsa 5G. Novo Camp Healthcare na sajaba Original Lipsa 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari. Breakitung da mohna tara noksari makatarak pa pau pizari Manipuri kan belub makal kasar Assam gi mihut singna maibam samarda sel gi mating pangkre hokiba me kuntareta Manipur da railway construction company amagi makhada thabak suba chatlubada Kotlenda samarbu tamthina purukpadigi soktuna Rims Hospital da laikana rakhibani masa khara phagalaktuna mahaki mayum Sri Bhumi district ki hingla da halakpadigi makal gi mihut singna ngasi chatuna lupali sing tara manga matiang pangkhibani ngasi gi thoram adu hingla maira paibi lup amadi Dargarban Development Committee na sinduna community hall da pangthoki panbaya abadi mamang da su kasar Gosaipur gi Laishram Kamal Babu Koba miyoyama Kukilal Hobusingna singna basingna phakraba matungda hojik fawba thiba khangdana leiriba Kamal Babu gi loina bidasu makalna lupali sing yankhai matiang pangkhre hari Mayai Kaba Nisa Chaba Thingnanabagi Mingda Kwakta gi lup ama wariba All Maitai Pangal Youth Association Kwakta na tawriba thawong yaningde haina Kwakta Khuman Ward number 5 ta leiba Utup Alina media gi khuthangda fongdorakli Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifamda Utup Alina maki masanupa Anas Alina hokiba Jun thagi tang mapanda Churasanpur district ki Maikaida Nisa Saba Satpada Kuki Singna Faduna Phuba Chaiba Kaya Tarukpada Mafam Adudagi Nantoktuna Chelakpada Kuki Masa Ama Foljangda Maikai Ani Changnadanaba Khariba Tarada Panduna Soki Taudoksigi Tungda Maitai Pangal Youth Association gi Thaumi Singna Maki Masanupa Anas Ali Faduna Kuki Singda Sinaki Amadi Tamthina Fuhanki Masigi Matung Tarakpada Kuki gi Mi Shoi Haiduna Kuki customary logi matungina sale chauna fine thinanaba Ampiagi Thaumi Singna Hairaki Masidanatana Anas Alibu Numit Kayani Makoina Mafam Kanghandana Thamlaga Tamthina Puduna Seningshitta Hingauki Hojik Anas Aligi Hakchangi Fivam Phana Leitri Ampiana crime kayagi wayal tawribasi kanagi ayabana tobuno makoida asiguma thabak tobagi ayaba kanana pi
Pakistan Bangladesh kumba lo leitaba leibak ta tawgadaba thabak Manipur ta tawba yabra lo bu makhut paiduna thabak tawriba ampia gi thomi sing mari leinaba singna action lowdrabadi mahak soidana lo gi mateng logani haiki aini matungina thabak tawni hari punamang sei pen thokani aduna taba taragadi makhogi mathakta masigi chapchaba mahoina karamba thabak thauram tawba yabage yadabage haibise ain pairiba ain gi mapusingna madugi phasla ama tarakti babo moigi mathakta ai charge tawni haibithini ai Leima pukom da leiba maibam sagai ibudo apukpagi sanglenda ingagi purnima ibudo apukpagi mafamda haikat leikat tamagi thoram pangthokre loinana maibam sagai gi badge amadi logo launch tokre thoramatuda apun maibam sagai saukhatlup ki advisory board ki chairman maibam Zatisor advisory board sigi finance advisor M Rohini Kumar advisor administration M Rajendra amadi M Babu Sarugyaki Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa sagai gi mioi kayana apokpa ibudau ibendau gi mafamda haikat leikat tamki thoramatuga mari leinana wangang khiba singna fongdo khibada badge amadi logo asina sagai sha singi marakta amaga sakang nahanbata natana apun bagi saktam sagat pada hena kumang chausil halagani hairi amaromda sagai gi ahanba puya gi edition puthokraba matungda haujik kanna namliba second edition gi puya sinasu apun bagi saktam sagat pada yamna mating oiragani tongan ba central amadi state ki department sing loinana lanai gi farm singda thabak toriba sagai sha khuding makna angam bathak to honamina duna sagai asigi khakta natana manipur gi amadi leiba ki saukhana ba apun bagi saktam sagat pada maibam sagai sha singnasu asobu thodang lawshi haina fongdok nakhe Handak thokiba ising isauna maram waraga thongju esigi manung chana leiba basikhongi akoibada sasan loiriba lomi singda masanjak pijana na balaitaba awaba du yenglaga thongju esigi MLA thongam bisojitna masanjak sing leiraga lomi singda fanghankhre makhatana isao sina sasan loiriba lomi singda mari leinaba department na meeting changbiu haiki Handak thokiba isauna maram oiduna ising na tumjin kraba miyam gi laying sangama wodiba Janims Hospital sit sengbagi thabak nasisu Manipur Fire Service Department amadi Janims Authority ga punna khusam naduna sit sengbagi thabak makha sathaduna lakli Hospital asi hanagumna thuna service piba ngamna nabagi pandamda satakhiba sit sengbagi thabak ayamba loishilakle ngarang fawbada sit sengbagi thabak loishinkhiba Dental College Janims ki department sing adudi Oral Medicine and Radiology Periodontology, Oral and Maxillofacial Surgery, Pediatric and Preventive Dentistry, Public Health Dentistry, amasung Orthodontist Department singbasingni. Manipur Fire Service na Janims Authority ga khusamnana sat changbagi makha satharakpa oina hauzik wadhauriba anatomy section, store section, public kitchen singbasing ngasi amadi hayeng makhata na sathaduna miyam gi mateng pangkhigani haina Fire Service Department gi thadurokpa cherol amada fongdurokli. Handakta Jun gi tang taruktagi nifan phauba ma sarada shikshalaya Kancharapara na sinduna West Bengal gi Kancharapara gi Indian Girl High School da pangthokiba 35 suba National Traditional Yogasana Championship lisingani kunmanga da sarugyaruba singjamai wangma khetri laikai yaipam maruptagi masagi chahi humputra taruk shurba huidrom angona ahum suba position lawrakpa ngamkhre Huidrom angona sigumba mingchat purakpagi damakta singjamai wangma khetri laikai yaifa maruki ko convener irengbam Joy Kumar gi yum da pangthokpa asamba tormamada mahakpu harau tayamna okre ningsingba yai huidrom angau haukiba January thagi tang 13 gi 18 fauba West Bengal gi Midnapur Sports Complex ta pangthokiba National Yogasana Championship lisingani kunmari kunmanga dasu ahanba position lawrakpa ngamkhibani Hauzik loishilakpada maruoiba pau amuka hana pizari. Union Home Minister unaruraba matungda hanagi Chief Minister and Biren amasung MP Laishema Sanazauba ngasi numitungba matungda Delhi dagi Imphal da thunglakre. Athuba matamda popular government ama thamnanaba thuna khanaragani haina Union Home Minister Amit Sahana Hazaba Pirakle Haina Hanagi Chief Minister and Biren Haikre. Amasung
कर्फ्यू कॉमथोकलिंगै मनुंगदा मियामना इम्फालगी मरुओइबा कैथेलसिंगदगी पोटचै लैनख्रे मसिग लोइनना हौजक फावबगी ओइनदी ISTV न्यूज़ मतंग सिदा टेंशन जरी बिरेंग ताबिरबसिंग बमुका हन्ना खुरुमजरी।